Madago. Madogo. Nye dogo. Madago. Madago de amuju koji nogo. Madago de angloju koji nogo. Gaka fagbe gbuleba. Awami. Gaka gawamado awu. Ayo nya wamado awu ta. Madanya goya de. Nyako oji. Alabe. Nyawe woko. Ayata magada goka. Ka agoya madria. Anya gada chuaponami. Achi gada mu. Achi gada mu. Togbe tenge Dzokoto glugi. Adelia. Inya fiaga. The amugo fogo. North Anglo traditional area. Ayake ganya jufia. Na nyako konu. Ayake ganya atado. Alo tanola. Na Bataclan. Le Anglo logo. Amushi. Togbe tenge Dzokoto gligui. Adelia. Amushi. Wagbe globe. Ayi togbe awogbo. Nanya ba kukuo kwa bagbe dine. Ka ayi ka mushia. Wana ola tomafu. Va vieto to. Mamlida. Bla. Kosida. Apojing atolia. Pon keke bla vovo atolia gbeke. Afwa mamla kple alomede de lang. Po wona o la togbe awo konwa la titi o po amlima titi bo wona o wo la jim to gamamaka ka agbe yawra apojin atole aka fo nkeke bla vovo adragbe a nye ko togbe tenge Dzokoto gligui adelia so akpefafaji aye titi o gbuleba nye to do agbai o le miagbo le anglo nyako jume le afiji ka akukple dodo po wona wala wala jim le togbe opple titi opple kukple didi kple konu onu ajigbagba aduklirudu vava sesebonyai amachichi madalamo afuno doma madalamo soge vio malolomo masama jojola manyanya ka la agbe yaoda agbe apojin atolia pon kakebla vovo adrelia agbe hedashino atso fida mamlida dashino kosida kata hayina matenwo kadejino be nyela Ewenyigba TV po ya bala di to keke Germany hava dashino Ghana kple Africa ju komo godo nyela gbagba de sare jembe togbi tenge Dzokoto gligui adelia po kukple didi po konu po wona o le togbe o mama o po wona o la mlema po titi konwo avado gbo no toji nami magana na nyabe Ewenyigba TV to Germany haba gere Africa Ghana nogo wo ya bala jinele nya he de share kokoveno alabe na nya ale ikadodo akoko no maganglobo agbe ya ora fira mamli da kosira haina nogo togbe o chichi o mama o de vi o funo domere sala ten koti gbagba kladu kliru ra vi fafa hala nyanyam la majojojo bala kemia tenwo ai kamnya ko togbe tenge Dzokoto gligui adelia hadara pe fafaji hala vi fana nwa la kanka kama mlao ano Ewenyigba ahiveno magavo nyeli baklio nyela vi fafa maklio nyela anukoko maklao kala fiao didi konwo nusiang avado gbo magavo Ewenyigba TV aliklio maganglobo nyenton konya Richard Clark agbanyo.
Madogo, mie dogo, madago, klano gba koko, maoga kongo, ala ba jigba du kli du ba nya ewu jina miawe, madago ra munto maji madago ra angloju koji nogo, bagbe gbele banare, awo mi kakaga wo maro wo yo nya wo maro wuta, anyako jie madago roko, nyawe wo kon, manana nyacho gomejaja na le Ewenyigba TV cho Germany ka eta sinya Africa ju komo godo eba kere Ghana ba gologi yauma iba tata jenele ye manana nyaba mne le Togbe tenge Dzokoto gligui adelia wa kuku kple didi wa konwo mne le Togbe yao mama o wa atata kple aku didi kple wona on na nyaba Togbe amle machichi wa wona on no vinyasi ne gbo no ba Ewenyigba TV la Germany nya sanya hega kokove na o yenye na nya habe agbe yaora le afojin atolia panu kakabla vovo adrelia gbea ne ko Togbe tenge Dzokoto gligui adelia tu okpafafaji hava drado fa o hele mnya gbofi manana nya be amachichia o jufia gao de mo jufia o de mo mama o Togbe o de mo na so review banu kpere yong na to na kukua agbegbe o dini tamashama jojo lema to avifafa du kli dudu tamabubu bro jojo lema nyanyanya hakole azazom nkaka hala bali dom na mashama maje makareji no ba ai magbule makojinya so gakai kana kpoba na no flu kama fia awunkuno maga wunkuno no vinya nkate unku ga no ro nyako na kpoma gbenyara madamo no fa le Togbe yao foko won nka kpom nele na background ya kpom yovu gbegbe be background gaka afi ko dre Togbe tenge Dzokoto gligui adelia fo nchilaro le mia Togbe o mia mama o ko won la amli machichi pa wona on le blemeka la leiko la fi na fofo va jo mia no jo fi na de Jehovah jo fu no do ma jo cho ipa wona on nyele le anglo nya ko ju ma fi fanya onya manaba anno pama panu koko banya onyo Togbe tenge Dzokoto gligui ayira che
le ma tsitsia wo gblɔe ma ye mi dzem nya kaɖo le agbe yawo ɖe agbe etsɔ fi ɖa mamli ɖa kɔsi ɖa mo kɔkɔ yina gologiawo mea metsitsiawo woli kpakpli mi ekuɖiɖi kple kɔnuwo wɔm amlima tsitsi kple wɔnawo wɔm le tɔgbeawo ƒe ŋɔli ke ɖe asi ne gba ne ŋlɔe ba egbɔwoe wòle emɔli fa ge ɖe me nakpe kple ŋku eye nanya le natu koe etsɔ megaŋlɔ be o Ewenyigba TV le Germany heva ɖiɖi ɖe Afrika nutome kple Ghana nutome le afi eye wɔna yiwo katã hem kɔkɔ vɛ no ke le ɣeyiɣi nyuietɔ mea nu sia nu yi ke ayi dzi le tɔgbi tenge Dzokoto gligui ƒe kuɖiɖi ƒe kɔnuwɔnawo ŋu la ava gbɔwo gbɔ fũu menye nu konya wonyo ke nye ŋutɔ yi ke he nya yiwo kɔ vevem noa yɔm faa ko be Richard Clark agbanyo alo Sin Clark 1 meli kpli o